Akarura katerwa musero ya Rwakikambuzi omuri Nyakizinga Mutara omu district ya Mitoma ahibi no mugishanyansiyo ya Yesimba no Mutabani owari Nyenarumi muhereza Simon bitu byahendera amusingire harukwihayo bururu nkaga na mukaga ahari yashatu na mushanju 2 bashatu bana batano mukaga mushanju munana mwenda 10 ati nkwenda stamp ureka nyenda tusya abantu buhereza cyama ndebere ubuhereza atakubusyaje nanye najyant kamwe simbeho nkanye nyokoromi wanje mwesimbeho kunda amusinga ampe stamp gitwari kwara ansinga ajigarukanye ogumutabaro wanje namusinga kandi ni narume konkana ningira ngo nyowe ogo mushija kuno nagira nankanije kumuhata akachiko kanje ambaza mushomese ubwebembezi okuburi kugira buta okuburi karamanya kwata ubwebembezi yamanya basi muhereza stamp Abwa chairman wa NRM Rwakikambuzi Muhozi Fred yasinga Nshumbusa Josam no bururu nkaga na kamwe ahariana na bushatu bita abantu hine kibagamba hakaruraka abaye simbira abashije 2 Nshumbusa Yesam obururu anana na bushatu Muhozi Fred obururu nkaga na akamwe nasima akaruru kapata akaterwa village yite ya Rwakikambuzi abo kuba nareba abantu barukusinga singana bakeza bakwata no mungaro bona bashemererwa so cyanshemeza munge munonga kandi cyaba transparent buri omatero umuntu weno wakunda nasima abantu ba Mutara Trading Center abo kunta mu bwesje bakampa karuru omugandi omurushenyi abebembezi ba district bashaba abahagizi ba NRM mu Rushenyi okube cyo kureberaho bwanyuma yo kutera karuru karungi ko businge ebi byagambwa abebembezi bwanyuma yo kibina okutandika akaruru ko kuronda abebembezi be kibina erizoba ekareta demokrasi yikirize bina ebintu gubije yikiriza kwa abantu baronda bebembezi abo barukunda izobe tujyaha aha bwo kuba NRM ekareta shaka yo kugira ngo umuntu rondo mwebembezi wo kugira ki batakujyama cyo kubanzaniye nakusima abantu abakunda mu irizoba bacereka umbwinji no kutuba mu barayizingire abantu bizo mbwinji baronda karuru ka structure baronda nakaruru ka LC1 akarura kamani kabakari omuri Nyamiko kandi akarura katerwa ahamidumo yembundu akutara umucyo kusima abantu banyamiko mwena ndakutamukajejenna mwena abokunde banguchirimo bwesije kandi mukashara mu kugira ngo tukumbizemo yebembere LC1 batro family yemwe icya kabiri babarya abantu kugumicwe kacumwe wendo reba akaruka katambura katyo abo kugira ngo family yaberyemwe twabwera izoba kurango banyongera akaruru kandi kukuntira umuntu bende ubwambere kize kibina cya movement kurakabaka kabampa mani kugira ngo nze gukora umurimo gw'ikibina Erizoba NRM yabanero ndabebemezi ba main structures flag bearers abagurusi eminyeto hamwe n'aba veteran Gasha kwa Sheikh Abdul Latif na Abraham Muganzi